Kei te pahore ngā tuara o ngā whānau o roto o tautahi, i te toi maha ruki hei kawe mā rātou, whaimuri ho i te karawhiunga o rātou e uru au moko. I toro ara paera tāwhai i tētahi whānau Māori i te rāwhiti o tautahi, e tatari ana kia hūnukuhia tō rātou whare ki tētahi wāhi haumaru. Koinei te mahi mā te whānau Brown mona rani e haere ake nei. And how's that going for you fellas at the moment? Stressful at times with every shake that comes. But something you have to deal with like a lot of others. Koinei te hua o te ru whenua nui o te rātau. Enari ko te mā harahara nui, ko te whenua e noho nei te whare. Nō reira he rua wiki e toe ana kia puta rātau i tēnei whare. Nō reira kua tae mai te kai hunuku whare ki te tiki i o Narawa. Oh, that's just all my weaving stuff, but I'll do all those. Ka mahu i ho te kaumā toru tau rātau e noho ana ki tēnei whare. Enari mea hake atu, ko te katoa o tēnei rori kei roto i te rohe whero. There's 1, 2, 3, 4, there's 5 of us left. Yeah. Nobody in there. Kei te hunuku ia tōna tāne me tā rāua mokopuna ki te uru o tautahi, he hawhe haora te tawhiti mai i o rāua wāhi mahi. Enari ko tāna he pai ake te noho ki tētahi wāhi haumaru. It'll probably all come forward on the moving day. But at the moment now, with all these aftershocks now, we just want to be out of here. Kei reira hoki tōna whānau e noho ana. Can't wait to move. Because I've got a daughter and 6 grandchildren over that side of town too. So they'll be 2 streets away from me. Mā te aha i tērā, rāpaera tāwhai te karere.